бияха Рыбчугугар республиканской акцияға кыттамыт мир май кыто акциятынан Рыбчугугар кыто нормативын кыттыга бебин оны хассын хиппалта хиппәйтнес тиоларга бу планнамыт битен әрәбет онда то бу периячылардан Рыбчугугун спортко правлениета Рыбчугугун США-та оны таханын бу биһиги Турстав федеральный государственный спорт института ян хагалан икта хаҗават. То быелгы гытоога улар еллар кибиттере, улар апрель биттан ханга нормативтер кибиттере. Онда сон банна бу нормативтер барда биятыбыз манна канан тон көрөктөрүсө белене. Онда бу тон основной улар еллар ден именно бу көргүнлөргө ступени эрде 11 планы билген 16 ступень болду. Онан хастарын булан чата метр, оборго холора эрде 5 ступени була билген жолдо 6 ступень нактар. Онан таханан бу бүгүн бияха чирөкчү тугуга тиша ийнен ага центр биту арыланар. Онан бүгүн эриле быйга арыйыкпыт. Онан тугугар биреме центр эбилдебитнен доктор аплек барам.